Kanegde ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jang ka khubor menta ka step. Menteri rang bado kari ulaban halor ke jing IT lot ke sarkar na kebenta ka bahagamiat kinongrap. Ka khasi authors society ka penlong ya ke jingelang General Council basisen chisnam hashilong hanen kesngi. Bat kombalai laktam ki beriau kidang syakta ha ke jing shleum ha ki khatartli district ka jela Assam. Ka khubor ke babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi hinin kesngi ulaban halor ke jing IT lot ke sarkar na kebenta ke bahagamiat kinongrap. Haba ke sarkar NDA ha ke sarkar pedang ke pendap khatway snam ke jing syakri. Narendra Modi ulong bakalong ka kabu ya ke sarkar banyo ban syakri kinongrap ki batrish tom na kebenta kari. Menteri rang bado ulong bahaki khatway snam ki belalet no kilat trekam ke sarkar kila kentiu ya ke jing roy kinongrap. Baru pentingna banamara ke jingkala haga rap karyang. Shosho ulong bagi sarkar kala pelit jingmod halor kimat kum ka jingkot jingkya ka kendau ka jingpen biang hagi jakarap baru ulong bakine kideki iki bawan ra ke jingmentoy. Ulong bahaki por ki banwan kane ke sarkar kane kentiu ya kinong rap. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ule kendo yo Foreign Secretary ke United Kingdom David Lammy ha New Delhi hinen kesngi. Narendra Modi ule ro ya ke jingnok senyang jong David Lammy sya ke jingya caprang ke jingide parlok ke India bat ke UK ya ke bala penklan chosho da ke jingya soy soskular berangsyan kata ke free trade agreement. Narendra Modi ulong bau ken koridor ya ke jing kersan ke UK sya ke jingya kun ke India persya ya ki kamle no ha ke than kaput. Ka Khasi Authors Society ke penlong ya ke jingelang General Council basisen chisnam hashilong nen kesngi. Bat kalaban biang halor ke jingdan kam baka ketian khasi kan yo ke jing itho bat kiwe kimat hukum jo. Na pedang kimat ki balayatai laban badai ban kenthop ke ketian khasi hapo ke 6th schedule jangkariti sensyari bat ban kentiu kerdana kana ka associate official language sya ka official language papura jang ke jela. Kidikot ke Khasi Author Society kilaban halor ke jingdan kam bantu klor lem da ke sarkar halor ke ni. Kilek mi benia abiang ya ke jingya caprang ke project ban penmi ya ke dictionary ke bana ke ketian khasi sya ke ketian khasi ban ke ketian khasi sya ke ketian English ke bade ke project belakersan de ketenat arts and culture ke jela Meghalaya bat ke Khasi Hills Autonomous District Council. Lekren ru ya ke jingtmu ban ken mau bat rake kinong tho bapau kum Thomas Jones bat usoso tham bat ke jing penlong ya ke National Seminar New Delhi hagas nam arhajar arpun rio ban kentiu ya ke literature khasi hagar rensan ke bakham he. Lawan ra aru iki kai pot trekam hagane ke jingyalang. La penrung dekot bathamai jaga Khasi Author Society. La penlong ru ike jingkran halor ke pang ka literature bat ke bishar benia dau Dr. DRL Nonglat. La penlong ru ya ke jingjet nongkit kam bathamai ha ka ba Dr. DRL Nonglat ula syajit biang kumu presiden, Dr. KD Ramsiet kumu vice president, Dr. Ronald P. Karshieng kumu general secretary nalor kiwei. Menteri Rangba ke jela Madhya Pradesh Mohan Yadav ula pendi kena ya ke jingkershan bapura syakalong yeng jong ke Sonam Raghuvanshi ke badang ja haduk menta hadian bagi lawan ka syasora. Mohan Yadav ulong mula yok benekran badu Menteri Rangba ke jela Meghalaya balayatho ba kihe pulet ke Madhya Pradesh ke terilang bat kihe pulet ke Meghalaya. Ulang syok pula kerpat ya Menteri Korbari ke sarkar pedang Amit Shah ban pa tokit no ha ka CBI halor kani. Menteri ketenat jengok kai pertai ke jela Meghalaya uba poleng do nen kesngi ulang ba ke sarkar jela kan yada ya kinong lek kam snio. Bad ulang pat ba idan ke jingdan kam ban tokit ke CBI halor ke jingyap no Raja Raghuvanshi bar ke jingja jong ke kurem jong ke Sonam Raghuvanshi. Ulaban ba ka Special Investigation Team ka trail ka kam halor kani. Ulang balada day kinong lekam snew ki bana po ke jelane na syabar on yadaya ki dalai leru. Ulaban ba mentaru de ki hajar ngut kinong jungo kai pertai kidang lit kai syasora. Kani ka khubor kawan Shafi nag Akashvani Shillong. Nag Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka khubor. Ka jinglong jingman na ka jingslay ka jela Assam kalanang kambha.
Kumbal lailak lai po hajar ngut kibriu kirang syakta ke jing slayum hakikat arteligi district. Arngut kibriu ke layap na kadau ke jing slayum ba ke jing tua kendau hagi district Kamrup Metro henin kesngi. Kumba syajar teligi shnong bat kumba khatar hajar sans pa hektar ke jakarep kila jular ha ke jela. Ke sarkar jela kle trailang bat ke kenhuan ke State Disaster Response Force ban pelat emi kibriu ki basyakta. Ki kubor na ke Assam State Disaster Management Authority ki etho ba kumba laipun ru hajar ngut kibriu ki dan ha ki shispa laipulai teli ki relief camp. Uslap ula kamduna ha ki babun ki district. Katanat IMD kala pentep ba uslap ubam da jorthan ula abanha hakikat to kani ki jaka ha ki district ha kathan chatai ki jela Assam. Ki jing shlai ba jing tuwa kandau ha Assam kila shem ya arpulai teli jing embreo kat hadu mentah. Ka rukom peniat kam bat ka jingkot jingkia jong ki kemie kadai ka balayo jing itu ha ka Creative Bureaucracy Festival ka balong ha Berlin menta ubnai jilio. Ka Meghalaya ka pau namar ba ka penuan lang hajo ya ka jinglap thamai ki rukom trekam bat ki ki banadu ki kerdan ki bahatrai bat ka bo ha kamat e ka buram ka jing sumar bat ka jing kentup lang. Menteri rang ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke dia ke peni ke jinget trailang ha ki kambe dei bat ka kot ka khia ha ke jela. Ulong ba ke dia kam dei tang ka khusnam ndrai ke jing pen kan mau ba ki kila banlong ha ba ke sarkar ke trailang bat ki kerdan ki bahat trai do. Ha ke ni ke jingle ye shimpenta ka Meghalaya ha Berlin la peni ya ke jingkot jingkhia jong ki kenthei ya ka belobo khmat e ha ki thanong kendong bat ki jaka ki ba kendong tam. Menteri Rangba ke jela Assam Himanta Biswa Sarma nen kesngi ulekerpat Menteri Rangba ke jela Meghalaya ban penlong ya ke jing tokit ke bayat bet. Da uhe pulet halor ke jing klat no ke brio ba arpusan senam kerta ha ke jing ja aksiden kali ha Meghalaya. Ulong baki bahayang jong kene ke bala klat no na golaghat kila penpau ke jing sokya halor kene ke jing ja bat ki kwa ke jing shai halor kene. Kani ke brio ke batrai ha Guwahati kalalet shillong bat laki parlok hendrai hashtag lenti kala rai banwan pai no. Ka jingja aksiden kali kala ja ha ke shnong shang bangla. Kani ke brio kala klat no bat kiwe kibe shong lang bat ka kila mensau malu mala. Ya ka Eid ul Adha ne ka bakret la rakhe ha keleng kari nen kesngi. Kani ke de kesngi bakerpang ya ki muslim ha keleng ke perthai. Latip ya ka kum ke jingle kemen ya ka jingkenya kat kum ka almanak ka jinget Islam ya ka bakrid la rakhe ha ka sngi ba shipau jong udhul hijja kane ge digesngi ban ken mau ke jinglong la kloy prophet Ibrahim ban kenya ya la ukun ha ka jing ka ongo e ko hukum u Allah. Ka North East Frontier Railway kala persyang kat bala ban penyaso ya kenong ba Aizol da kalentiral. Chief Public Relations Officer ke North East Frontier Railway Uke Sharma ulong ba ka jing job ha ka jing penyaso da ka lentirel ha ka than chitelam ingi kare da ka jing sedang ya ka jing jurep Commissioner ke Railway Safety ha ka Hortoki Sairang Section jong kane ka project ke Bathamai. Menteri ke tenat ka kot kakia ke sarkar preng UJP Nada ula play ke program ban pensengau tho ka FSSAI ban pensange ke jing sngat ke bapalat pot da ke babami ke jing bam ke basngan bat ki bakot pakia kane ke ya bat ke World Food Safety Day bat la rakhe kane ha Bengaluru henin kesngi. Menteri habakran ke jingelang ulong batang ke imlang salang ka bakot bakia kala ban pentikna ya keri ka baklan. Bat katto ko kubor kalakot agani ka step ka lawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabaje gine so baga Delhi station na ka banta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ni pengen mau pikinong sngap bah ka por fresh teng na ka next station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala chandap artad prabaje.